lagi pot Bagwa mang ko kero chingi bot gamenta ni gamenta wa ni ke tolo kima de kormdong ido makar bichu ma jirna panole chingwa mo kar bichu ma ke yo ko mon pa elara e be no kal mon dong ne dong chido kim jemi mo ma re doing e lo ka balalo na ko bino lo ba chuli ka be ba pato wen Grazie no cheke bot wane jima de ene be ker tich yor mata ento mukene no dom tich ye chon ci benen man lu ba ke lok wane umiyo chili billion piara bit ke kero lok ma chok ci don lok ma no mi executive order in the power bo mo en de ma tich o per lok ade balado lok maka ci lok pa ko Yes. man ma do one car may executive order de ma biju caro, de ma bichelo caro, tika binga caro. One ever teach petika word. Edo ki kuma be, one what bilika chocolate gulu of compared development model. How very boma. Chano chim ma aki bot General Idru Philip. General Idru Philip kajuma penge ano bernene issue. A Uganda director issue. Oberbena ambassador na Uganda ilogo China. Berbenene John, one of the commissioners, my electoral commission, Uganda Kang. Chikarni en konyo General Salim Saleh, kilok metich, the operation well creation, tell me tam, mabere pol kartich weng ene temo ke General Salim Saleh. Chirong en go na chimba ene akila neni kama chumye. Anwe ati mume intelligent ba marba, ni ini chumi ti boma ti neni lakwen. Alako wa kain no pe lako wa kain pe karabe pe boma endo nen terung harmo mina ngech donger wacha ni wani ang ni MPs melo bachori tie gulu wa tiki ga chama pe attack e gulu university manano project machicho amo bela tiji lo bachori magamento miele madwong chipe ko ti mabe you don't want to kwet lok mengom lo bachori si wa mero ni results si katwere kerbe ti short notice tini ne pier de ka chakati ka ne pier wen de me ngach baglo member me parliament wer ko betie chada ambe na logo ki publicity secretary ma megala dit na gen ni me ngach ko beri ka chaka o cher ka chaka dana pa we cher ko wan pier re wa bor mo yer wa yera ki don ka re ko joma ka chema ma ti pier de ko re Adai ka chokka ni ano ndok puka no bertie ento logma executive order implementation bino kungu wayo ni ministers matikin wage members of parliament omiro berki session megwa menyamu implementation na executive order kore ento pian ke kana chalo un koma actually parliamentary group karma no implementation tiga yele dano pe katichi Awinyuka RDCs, ministers, police, you were in a guideline per Chino Anke can be pay attention. Gimara Tamu guideline implementation, Documaka, Gimara Town guideline implementation, Docum Carmajong, Gimana guideline implementation, Docum Balaalo. The moment of meeting, I don't need Maubershia Bichiel, men in the Pierre. We are beach. I think Pier when up your beach. Chi kachoko beru yon mada pianami o gin mano hana choy ni. Chidong di kerpen ki gina tama dano yobo ki choy ke pen. Yung kachoke ngad mo beru yon komo beru minister na gender labor and social development. Chidong any ultimate presentation both down mo pong. Kachoka ni no kilo down ma akin do bachuni. Irwampa RDCs Gisu kono risogi okay production officers na district of apartment ga lo Acholi now West Nile wengi tikeyo we can come ma beach wengi
chaos the wengitie chidong down upon tutual my empty presentation down me otama chela rio moge medical you know what guideline my implementation my executive order number 3 on Sunday any general salim sale binu make a lower kachokan yoni chi jemi mano ke timo presentation chi abichi lo wen chi won koma megwa chalo minister better moy no don pege chi MPs ke ministers matie ko tamane ke ta anabera mi otama por ka chokane o yero an atem presentation do matie ko presentation awaje ni implementation of executive order ni eni apoka no mirbetie ke machon ne dan ma yerge na implementation oberu chalo gok ma ini chalo karyamuto gok ka ini chalo karyamuto ka go ringo o enum ni chako tuko omiyo minister bright omiyo David Mozi Madi General Kachel ki the late minister Majo Duga tamne pe kote mutik mabe mi oriamu Balaalo po ber mabe mene oberu kogona kipi lokani yoni jeno saleo penya dami wun another presentation pa wanta ba ko war mabe ba ino po wet eno bet won come sit down on to ala wache kadongo yer dan go ker kom an dan ma yer ki oberu won come pa RDCs melo ba chuli won come pa RDCs melo Balaalo won come pa RDCs me West Nile kage kwanyo wege komi pa LC5 melo ba chuli me West Nile ke Balaalo kadongo kwanyo lo teach ma operation well creation dan mara mangwen ko mere ko wa manero ni wano nen implementation ni joma temo implementation tika temo ka kare ikiwa no temo monitoring implementation executive order ano mega choko tiki ni yero wa beach ndo ba beach yelo ndo piero wa beach yelo kidi wona anano waraga ma ati bo jema salim mo cho bor minne jeno museveni ma en waga ni ebero kika choka ki biro mage lunga na gen Balaalo ni ti nyang ni jone kara en nyang ni jone ti ministers matie gamanta pa president Museveni en nyang ni jone ti MPs mage ake central Uganda ki western Uganda get wrong ma pa ki kom Balaalo ke kom mage wora ni jone en jone ti gamanta chiro jone en ko kero ko bore ni kim mi welo ngam yo mate pe ro mo yam gelo mu la wa chen ko mi be pingi no chiro ngene lego min general Museveni ni come your extending executive order deadline none of them kitchen that you are better can me tika che war kan le pie bi deadline no ke le pie de le na bi we ko mi ka re bo committee mano ene terro ma monitoring implementation we putting verification men yang complain ma jati ka tere ni gini wero ma yo matedi ada president do warga ko mine we extending executive order when the period I think me do ma bomwen men yo kare be do ma boro do ma bomwen like exercise my verification okay men yang ni lok ma jati wa ni wero ma yo ma dane watta yo par watta ane won to ma polo winyo de mote me yen am Armane warga menu choyo, the reason my justification, and no one paramount verification that meeting by APG. Along a chocolate actually parliamentary group, the parliament kind, Mane and a chocolate down the rate here when. Atamu for a check name, but Atamu don't bear given a penny. Then Paul car down the oak chocolate. Chica chocolate and go over one check me, I don't get a check much actually. Tada ka chero wek doge je matum monyago kadon pa chero cha kene ki matum tin to de mabe
Ata unu kan winyu ni kuma bertie kunu. Acholi mu kan gara londo ma Paul gu yera gu temongo ento activity pe acholi ya gigene ma no report pati ga nya chi ke bob jana wa ni para mo berikibu yen jemi mo wano no fail mu tika na ko me pat ke jemi wano no fail to malu be kikini ero ber ka temeni ara ber ka choke ma wi dolo ko chimu wa ni an ka chel ki ma penduzi anong dano ko chere state house ka wata ke president yu wen 7 awan wo kunu lo ko wen ki jemi wano ta me de acholi na chelo wa ke president ni ngom ma acholi pati ma chara yen ngom Uganda ke lo ki pen chief na Uganda na wale ni customer land tie customer land ki lo malo ke custom pa choli wale ni ngom pe ki charo ngom ya choli tie pa joma to ma ki yiti ngom tie pe joma ko ke tie pe joma fu pe ki man ki en ya choli ngom pe ki charo pa chen lok en so wale ni exceptional situation tie sometimes kan har mo nung pa ko di mo ngar charo ngom ya choli ini ker family de pen family ker chinge ni wano ni pero en mga to ay charo no me no ko pe ni gunyang ni pero ne ginu ker maro mo tiyo ne pe endo pe na giwati ni ke charo mo kena mi rodong na do le teno mo do ko ni ka family ye ni chero bot plan mai ni aye en ka ani churu ni aye charo ana ay ka ga ma le ni pa bo ka man plan ma mega pangyo edi megi kama atie ye so ka kama megi mi ye yenni mi ke timo ke meno ke to no ter ke yeni ka yini charo no mi wen ka digi ini to ro le tinu dom pa ko ka men lo on ter bo president kimen water yeni actually kin ma do ke ngom ge ngom ma chok jordan ini yeni me ori ro na yo ram puri fu kadom kamu kene ber kama ke kwaye le lumu manu ilwone communal grazing land kadom ti kamo kene madong manu fut pe ti pere na ilwone wilderness ka kille manu na chwele bot wal woni timdwa le mon we wilderness enu ni wen ni ngom pakara ni enu ni mangara chel pe ki twero na charne endo ki tiu kwere ka enen ngom ka in pale ki meda nyin so wa jeni dar ma ko char ngom e gini lo ka chuli ni kar madong gwen yok tum en ne dano chero en ngom man matie ka ke kwaye di ay ke doare do a jom kan chero ta ni megge ko charo so chata emi patira kare wa po en berni executive order en chero kare yamo no information ma yete adan ko Tioko. en do tum ya arwa ni ke man dina dina wa tere nina pawe aboro wan wata ke nina pawe abiro chi ke wata ke jone ni ena berne o yo kiri kamarong lok tieni chado warye matek to kunu ko lero don so mi oni ena o yo kiri ni na de medwe ni ene kedo mo bere ka chokke ni na pa ka chokke mo na bere ni na bere ke lago pien councilors ma moro ko biro ka wata ke president ma won ko ma bija yotere wiye ko bere yot ma put pe won ko dani iye no ti jomo kene ma ke chura ka chura ni chakke meeting mo bere yo kiri chene gi ber ka pogone gulu city ko tano wa ko cerka waje ko ne balaro pe mo da paketi ko ga dan ya churi yo ma leng ya ko a me cerka mo amer wonu ngene pa ko ma dong ti na ga churi chan a churi dong ti la chan me a churi do yot yen dano ke ti ga wiro yo wo ma ya ter wa ni president ni wiro ni chene ma o chere no ga churi me wiro churi pa ke chak ko e balaro ti ma det awela dit nen wa dano ma ti ngi mi eni
Mandar mo bin pichena ya kaka chingi kuma kidage Balaalo. Endo chanti lo bachuli. Bajoma lunga nilang onasi. Mucha rongom ko pa ngom endo chene pe chingi. La dit kenen kumgi. Joma chene tiki chingi pe nen kuman. Obja tiki ngom adong kuman la dit kano kamente mirda achuli. Umir batwere konya chuli chene la dine obelo kwa dia igina obelo kwa dia chak. Chidong Amerwa ni lok machene ni kwa kima matek. Awa chere state house. Nina pa wa bero nina pa raporo timu kena awa chere state house ka boro Balaalo. Majo kena wa ni mon Balaalo ka campaign Balaalo. To wore nyimi bena yoma yoki kwa kama bena da gini nyumu kena. Iwa la dit kada kwa nya Balaalo wana dok bene. Balaalo ewa kwa kulogo chuli tika ndo atanya. Chirongere buti mario ni wen. Imiti mawana doka ni da pa. Pero mele wich mada ninda para chela chela wila dira wai ni nenda ginuti mele wuo ni da pa ni no doro ma wai ne Balaalo hali bachurio yen ka men ni utama wai tika tele wuti ma wai Balaalo ba che wen doro tika tele wuti ma wai ni ngom pachuli mele bonchi achuli Balaalo aw to pa jadong tilo bachuli so team maucher kunu da ko team achuli ke team Balaalo obana wai wa ni president chidong kan wan o yeni loko ber matak kunu yen team mage chwa Balaalo ne ki wai ni jomo charo no me ki wai ni Balaalo te ber mabe gen ber ke charo no me ge gene ki tigi twero ko mo bene pe kum nom gene chidong umi ya gine loko birni team ma tema jeno tema telo wie mero ye dana beach team ma la der win do telo wie mero ye dana beach donc kala ye dana beach en go char liste ko ma jeno tema wa ire team mega dana beach ya yo ber Balaalo o mero ke cher kaneno chat na ngom mo te mane case by case ni ka Akol Anthony o char ngom me no ngom mege ka ngom mege ngom no ki por na wono to Akol e we chie ka wona e we family ye ni chare ka family ye no ka ne me ka lo ye char ene ti ate yo peti ate anda ka mer lo ka chie kunu lo mu kan ti ni kin ma ki char ngom ni kin ma we ngom pet qualify ni char kin ma chie wel ngom no tie chiling ale ni ari pa wel ma dit ma no ko tie so la dit ka wa lo ko wel lo ku kero mi wa na pe ta ka ye wel na wel yen wa kin ma na ki lo ni wel mer wel le pe pero lum jo ma ke ti ka lo pe ni jo na ti lum ki be na ker lo me wel me pa ngom ker ti ker pur mu kana pe ino ngom ka e dwa wel me eka mu ker ti pa na li wa ale ba men ti mi ario pe eka tiel pe mara ma dit lo ma an te mu research ale ba para bero pe eka tiel pe mara chi jeno temata mu challenge ngane ni lo goba yo ti ka pa ma wel me ale pier bor mera kwa ki ja wonjo winyo pien daga mer kara weni I am educated. What I'm talking about is a research. Your Excellency, you have the report of the research. So if he's talking about isolated cases, I am educated. I know what I'm talking about. No, don't you know? Chidong kama o yeni list pa windolo put payout one. List pa tema wan put payout katika male. Aneno social media down to magodwangi down to local dog. Oh, kon windolo yera nga. Oh, kon tema wan yera nga. Ni eno ni obero team maga yergi ika chokke mo timechi abiche. Karma ka chokke mechi abiche pale ki wo. Ka chokke mechi abiche pale ki wo. Piano tie jo maga yogogi maga cholo chene we kako ko state house. Kuber ka wo we window lo kubera wo we ona kwa call kiti ma window wo kwere we ka chokke pale. Uber mele wijmada ni deputy speaker ma moro chere ka chokke kuno chalo delegate ma gago.
Pentim majeno tema ul telo wigi. Ocho nyeng dano ni gimti representative ma agi district so weng melo bachuli. So kako no ngano mate gulu city mako na jo agago no icho nyeta agago. Pinar ni la mo kono down ti adi boko ni ngaro man kere a mo boko kuno. Bagi wani tim ma choko de balalo a kilo bachuli ka bir weng. So mi yoni let mo kana ma chake kuno okwera Richard to a kawajani wing dolo gin pekingeo ngat mo yer wing dolo pe me chumpia churi gin land on a spring wing dolo do wing dolo chero kuriste da chero elda na gago ke pengo chiwa a wan a gago ko ana mo sima president na ne ka chakani ti da rawdi yen dan ma yuba yuba ende char ma ti dan ma diro jogoni a do ko chen duk digi cha bichen jeno tema ye dana beach a wing dolo bingi dana beach. Any Dana Beach, any man of the one what be ba. I think Willow Meadow Dana Beach and a beach. Any team my one word here. Oberuki Win Dolo Chigamoy, Oberu Am, Oberu one come LC5 na Moro, Oberuki la did Ambrosola, Oberuki what Benny, to Oberuki la one beach. Katima Nutamata Luye, Oberen General Oberu Honorable Lamara Catherine. Obero Omino Tama Magelwane PM Alfred Awany Ray Charles one compare and Owners and Cattle Keepers Association Obero Bosco Udare Pero dit ma Obero Ginamachon Prime Minister John Kenneth Okera ke la dela Chiel Magelwane Ali why ana ber ni land board chairman men waya John Minute ma wana cher kwetke amer beno kwa status kuja doga merche tema keje kuma social media kwa no dan dia lo ni team o tamane team Balaalo o dan ba ni team o tamane team family bien chaale ke kan tie en tie dagona tie o mine Alfred Awany la PM. So Your Excellency is attacking my family. This is passionate. Siana Marwa, Your Excellency, I am giving information I read from the social media. It is not from me. And again, birthday. Don't get no dong. No what take a chair chawane. Mapangeo ka ana birthday. And a team man ma window be year ni. Dana beach. Team mo tema be year Dana beach. Kadong President you were Museveni Mungara chair. Team ma mega mena point team mega. And I were used to that. No Dana pa we chair. Ka Chief Justice window legone. The dead president in it busy. Ewa merne chemi wa minister mwani merwa reporting kore. Nongi wangara chiel ma ini geno. Matim madana para chiel reporting kore directly. Chidon president wa inebe niyo nga matia churi enebe chimu. Mapa wangia nga ma enebe chimu. Chi team mo bechero eni neno case by case chapka chiel chi recommending ni ngate eni Balaalo eni mero ao. Balaalo eni wile yo mati mirpo a. Kadi pe ni customary land. Nen chalo family ye, nen chalo clan ye no will nom to will yo mate. Lupol tie ni chawane Balaalo, iti ka dako pen ka cholo dok od man ne ka cholo lo kaka man ne weti backdating waraga mo ken manure gi no waraga bot family. Gi no waraga ma agi bot clan ka mi yo will nom. En wote gi gum maro ba ko na wara choli bien. Neno cha mana chere verification ma churi no tege na chat ma yare rituale. Ana cho agreement na we la pole weng. Manyo document again tika tamne merge e kwanga ge yobe ge backdating do don pedonyo piem
fail machon no dem document na wan ticket chana kwanyo ami go team pa window and window take book and ma take agreement me say the way me lo bachuli atamo we take no amero doge ilog ma won wa no resolution me chape no karni me achel log man actually parliament me press conference the position where order from 7 ni Balaalo mi fencing ngam ene pete mega kare ana bertie yokiri president po wa ne Balaalo mi fencing ngam o wa ne Balaalo mo ke ken ma po fencing ngam ni ma ene tika lokki ni ma ene tika lokki en gina yana pa ma woni fencing ene fencing ki chain link yen ka ini fencing ngam ki pa ya ci lo tino diegi ma ine gwaga dole karwa bala jim dane porge president po mi ora ne Balaalo mo mi chak fencing mo mi chawane perché wajani kape fencing mo mi ki chain link o mieri a chochot ente mi nino piara rio wi achel chabera der yen o miero jomu keno chat diegi ka ngata no pegi kama chere ki diegi ento chak a immediately Jomatie government land chak immediately. Jomati chain link mago fencing ngomgi eneni kulong mangom discussion mangom betimen in abero team manyere per wate kwetgi ene discussion mo per la chain ene. So kimando ko time madong wano we kunu wore nega ke jomogo chalo RDCs gi minister me kumaluma Uganda ki police gi mon gi ko chako no statement yo ke wege fencing ento any statement by president ana tigi recording mangene won beno neno walok ma lo kunde very clear makalo gada ka ono watiki dan matika ker pa president Museveni ki come uno Balaalo mo pe le bacholi pen pate wal Balaalo chi el mamo fencing mo gi chen le bacholi pe o mi ane na le por state house ne la dit kallo kritie no den me umuwanka chini me to ke pia lo ma da me ko nya choli pe per ma choli tie we implementation me ko da no til men umero RDC konge kwanje wo magete umero DPC kwanje pen DPC ze wen pole Balaalo ye influencing transfer ge metero ko mal me Uganda lo bacholi ke kop ge o ke kel joma ini geno ge ni tarte competitive so mio recommendation ni one year was very press conference pero mo bino piano watika mio press conference from the copa president wa ni jono a po wa ko fencing lok ma ko ne ke ra yela ma bertie ni ucha eneni kado ngat mati man dana pa we che no be che me ko no ni ngat eno we no me yo mate ento no do a go idie ne piano po fencing ene ngat eno mi bino chat fencing o mi ana lo ki just the window away ni Honorable. Wanna pete a winyere ba. Honorable. You. Hello Eddie. Network right. Honorable Ruanyova. Hello. Yes. Eddie, take the floor. Honorable, don't go. I think I win. Hello. Hello.
Don't honorable Hello. dog PJ. Admin check the Hello. connection. Mono poor connection na ya yika gina ba. Hello. Yes, honorable Watika Winyara doing it up in Winyara. So members ko yeah guiding dana matitiri nya Freddy and for matap dana wen matikan. Alego ni ka honorable tilo dana wen wo microphone wa bit off. Wek echo kidong je mo kene ni obet pe wania lok pa honorable mabe wek ko no mean wa ken ma mi la pen yer mabe. Kidong I think network o yelo mana but kona and duguchen atamani honorable round what mete. So members wakar microphone wa bit off. Afoy mate honorable atami round Boy, mete. boy, boy. Ayela mai kan pe ana be guiding in honorable ana tie assistant pa edi. In case anti off no ana tie wati guiding la ka chelo. Oromo Kanyaba Hmm. So duani tika winya malodong hitima be. Orwen Kwena Nana Winnie Kwena Attack Ken. Hello. Yes, watika winya honorable. I think a penny Wana Orwen Atamani no the itika tiatewa kita loko beru tak tere nyim la diet lobo kama la diet general mala chi waje ni tika team attacking family mamege. It is personal attack on his family. Okay. Hmm. Yen mawa Yen madam Yen dana para chele be chere fil. Cheo no anatiga wajiboni ka wa yero dano ke come itim pa windoro chi jamu be kora chuli. Yen kinyecha pol ngom mage wede no chuli ngom mapalti yen lokti yen. Dan mo ber ka charo ngom lo chuli o ber ka charo pole ngom no lokti ye kot no narati yen. Kelworo ni ka charo bod moy chi moy romo no kwa ne. Chiu mioni kadong lok ken anatiki evidences nyo chaden mapol manyuru pe o matie ikom ngom magachar le bachuli ana tamani gin maper tek walegu ni tim ma chief justice window bachimune merbe tim matek aramo ko penalty bachuli ento kape chijem ne pe yot ana foya. Yes, watamani wa foy mate harida edi de dugu. Yes, I'm on. Yeah, okay. Well, for Matep, you can take over from here. Nah. All right. Okay, avoid the trial, Honorable Anthony Akol. Maybe in this enlightenment on the history and also bring us to the same point, teams now raising a lot of issues in social media. So, Honorable, when you were just starting, I was trying to pick up Jima Duong. Kita neno polkare dano gera giti kilok maduong mokene wajani honorable Anthony Akol ti Said Balaalo kita neno this money forming between social media must have disregarded. And now when you are speaking okay, Robinson niang lo here for matek. So kid my wife get may take a look and no ni yun na inside my part. Now, better discussing on the difference,
mati in the implementation munyo mika to teach the executive order ma president ashwara kaya na team make forming neo no miarageo we implementing this order apang yo kache one machalo actually parliamentary group he also proposed yana was General Mozi not Kainerogaba the David Mozi kidong jomukane and I did not pick it so well on your Banyan ritual. Your explanation, kachi on your proposed team, your team pajomi are go implementing idea in it. So pange where you can enlighten me more about it for. Atamne owera yob kaman manak waronyang team David was General Berrier, Minister of State for Internal Affairs. Team Minister Bright Berrier. Meno team me magale wario kiario ya chini. Ma anabera miyo machala Paul ma the late Madigo. Okelo ngora Berrier. No anabera kawayone kachoke chari ni team ene peko temuti maber. Pienge ye o joma bene game tie ka supporting Balaalo. Many correction ba. Rong genamia wurumi elwenyi eni beyot. Kaya lok mo kaya ma recording ma bili social media lok mo kaya matima eni weng meron eni weng plan pa Balaalo ba jan tigi chene ba. Ko peloni kaya winyo jo kaya katika recording lok kuma. Akol ni million mia rio. Akol ni million mia de kona wene ko mia de. Ipenye ke keni mage mia chene no ngat matika recording enti kwene. Sometimes I wonder, actually, I know one of the leader of there. Oh, you tell them I don't require a Kunum Pelara. Tell I honorable can no tell anything come up down of there, and I know from poor and locker. I don't know when I am Balaalo, but Yen Anka Canada Mohet Amapalotan. So, Canada Tim attending recording in Manata and Nepal, my daughter. Peda. Diverting and they don't pay winning. You know what one command you know when I'm not paying. I'm not telling you give my time to college. Okay, honorable. Pero na theory town la wo kama president duwe. Pero na theory chente matika build up for members of parliament. Chani watiki team there. Watiki team mama kitwe wigini pap. Watiki team mama dong honorable Catherine Namara tell we gini part o maja for a radio wani a winyu malet mada ka in actually yo ye ka mer Balaalo kiro actually Balaalo in peti where ma piti chene Balaalo in actually yo ye Balaalo pende ki piti chene Balaalo to in MP bagere lo bachori ipir ka pir banya pa Balaalo chala inanga kaga mente me Uganda chero chi chorodano ila kami kololo wege madivine bin katim project kololo ngo mageo gamente kalok ma chilling pa Balaalo magmi bara chili le pingo pa gamenda edo chili on behalf of chili ba bene chili po kwa chili wo ma jatia wa ibo president wa ni jo ma ga mo chilling endo lu chama lo en chili chene pe chene mo ma konyo pe kai miru konya chuli pe kel Balaalo ye katim development ya chuli be supporting down me lo chuli magiti ngom dom min gi resources be kuti ngom gi gwena obe lu bok dia cha gina be lu bok dia end up any Balaalo be ka bok dia lo chuli komanda. All right, I'm afraid to enlighten in that line. Now, Malupa team keep proposing no establishing when young neo Temawani establishing team Amege, he don't Chief Justice establishing team Amege, and to one key nerma patika nanone wanoni unobegache establishing team achiel. Team achiel magi establishing no, it is a neutral team. Endo kache why wachini utema wanyo bet kitime dano window kitime wanana tele na para ma no kitike like ndano so
Abange young body with the experience may take care in this matter. Itamone my home. Pero ke teams ario, nyokam ario, abapade ba. Giten na lalas. Omera lok tie kama leng ni team carry on. Team achel tie team Balaalo motema waje tero ye. Ka ngad ma work in kwere ene Kavuma, General Kavuma. Ka choko ma chi apich General Kavuma pero tie gino tema. Ge Balaalo mu kano pero tie magin tie team motema awan tero ye. Aya, o window tigi team ma wana choli wati ye. Team pa choli. So in pero wa no mel be neutral team. Pieni team ario ne wengi tigi interest ni. Team pa window ro tigi interest ma go nomba choli we Balaalo go ake ye. Team mau tema telo yeri tigi awaja ni Balaalo go wilo ma yo mati mi ko alo ba choli. Ene team Balaalo. Ene mi ene waja ni kin team me ene be chimo dana beach. Endo dana rio go ber Balaalo. So mi ere ini ngeni pati yo mama ini be setting a neutral team mati go loki. Dana ba ke twala ke team kun wen ka chero interest pa ngad mo chwale. O window tiga chimo dana ma ene be chimo ki man pa ngi ki putana beach. Jore ene mi go cheka defending interest pa choli. Ma mi ere leg ni jo ma ke twala ke mi be dana ma pe wille. Piet an ma logo peri ene ba e hotel ma ke lona Elizabeth Gulu Balaalo go yer representative ke dana pitch ku biru bora ni ki jogo chilling tie million ni a pitch aru mera kon gi a cho report ma be awaje bod jo ni chen no te bod you were Museveni any issue in executive order any thing to er me lawan an report a mo na executive order look awaje bod president Museveni in state house so dana ma ke be yer gonna pitch cher kana interest actually dana ma be yara gonna be jana ke biir ka tero interest of Balaalo ma wele mam lo ba choli so ti marioni ku be ber dana apart si ele e neutral ere you were ti mo ngom yusu ba der ni dana ma ne piera boro wi ario donc pe waje lo go ba kati kin ma do no waje lo da so referee ma ti kin ke no waje lo da ma president ka game ni ka wa ne a dit ma me enba kanan timpo window wani mir Balaalo ayo eto anabertie Balaalo ni eni magaloni maybe ka fomani kala ngani kono tumine ngani wanoni eno wil no yo mate won timpa window timpa era in culture ka kamu kana bana dare na nyo tim chane ter ni kingi peri ma em ne amin wilen ko wor mate ene era pero gonyo me konyo ne ken loka dabe William Power mati peke didi Balaalo mero so ngad ma ke kerti ni tol kenyo na president ni were yo chi ene use badel ma taro wor pagaya koman Okay, now with the divided team, where do we see actually community? Apian kache watie kanano. Okay, they're different. I have understood the point. Watie kanano the interests are divided, and so where do we see ourselves in the long run in this divisionism? One matter actually, and the